to share na comment. Shika
hasigaye amakorari abiri. Reka abarimba indirimbo za rusange kaze turi indirimbo za rusange. Ijana 82 tugende kuririmba. Muri yo ziri naweza kuhamisha gari zenu na kupeleka nafasi nyingine. Ni muda mzuri ambao umenipa, muda wa kukaribishana. Najua kama wengi mlikuwa hamnijui. Kwa jina naitwa Nizeyimana Brigitte. Nafikiri kama tutakutana nje basi mtakumbuka jina hilo. Amen. Kama hujafika vizuri mwenyekiti mene kuko mubona kari mwiza. Ni mwenyekiti kama mnavyomuona. Amen. Mfise ndubatse. Basi abafise n'abana batanu. Na watoto 5. Mungu amenibariki. Lero nuheza gira mugenda we timana nawe yaraguheza. Basi mwambie jirani yako na wewe Mungu alikubariki. Mugire yaraguheza ngiye kumuri Amerika. Nibarikiwa Amerika. Urenu mwanya mwiza. Ni muda mzuri sana. Ngiye kuhagurutsa abo dukorana. Basi naenda kuwasimamisha ambao tunatumika pamoja.
abandi babamenye. Basi msimamo wengine wawajue. Reka ndabasabe muze hano imbere. Basi niwaombe mfike hapa mbele kugira ngo babamenye neza. Ili wapate kuwajua vizuri. Popote alienda alitenda mema. Basi moja mnacheka midondore kubera sinobavugira. Basi ni muda mzuri waende kujitambulisha, siwezi kuwasemea. Reka ndabahe baze bagidondore. Acha niwape wajitambulishe. Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu. Amen. Jina naitwa Hamenyimana Zera. Kwa jina naitwa Hamenyimana Zera. Ametoka Lokaire. Ndubatse. Na yeye ana mume. Anampenda Yesu. Sawa na ndwi. Nina watoto 7. Na wajukuu 23. Jina naitwa Nizimana Agnes. Nampenda sana Yesu. Nakunda cyane Yesu. Nawapenda pia nyote. Nawe nakunda mama wa watoto 8. Ndubatse mfite abantu 8 na wajukuu 11. Mike ni mama wote tuliongozana kutoka Lansing Michigan wasimama. Narahereza ubundi nasaba bategetse twavye muri Michigan twakuruke. Tunawasalimia katika basi mkishimo chao tunakaribisha binti na nyumba wa Yesu Kristo. Unaweza kwa chani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Murakoze. Asanteni. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Izina nitwa Domitile Minani. Kwa jina ninaitwa Domitile Minani. Navuye muri Ruvo. Nimetoka huko Ruvo, Kentucky. Hanyuma Kenyezi. Basi na mimi nimejenga mama umwe wa baba mmoja au mume mmoja. Ni ofisi abana 9 nibo bana bariho. Nina watoto 9 hao ndio wanaishi sasa. Wajukuu abuzukuru irakuba muri Amerika. Wajukuu wako wanaenda kwa 15. Basi Mungu alibariki. Ndio kushindi Imana. Na hiyo ni shukrani mbele za Mungu. Hadi matwaza nanye na mama. Kisha tumeongozana na wakina mama kuva muri Kentucky. Kutoka Kentucky. Tulikumwa n'umukuru wa Kenyezi. Na tuko pamoja na mwenyekiti wa wakina mama. Na muomba inuke. Ndamusaba haguruke. Nakuza cyane. Uri nta buhari yarasafiye. Na manene yagiye safari ari ku rugendo. Reka tuvuge duhagurutse abo twagendanye bose. Basi tuwaombe wale wote tumeongozana kutoka Kentucky. Wale wote wametoka huko Kentucky. Msalimie kanisa. Basi Yesu ashimwe. Kwa jina naitwa Nduwimana Helena. Mukuru ntiyabonetse yagize bimugoye ni wa kabiri wiwe. Basi mwenyekiti hakufika, mimi ni msaidizi. Sisi ndaro ndwi kandi sisi abantu 8. Nina watoto nina uzao 7 ila nina watoto 8 maana kuna mapasa huko. Ndio. Mungu alikuwa hasa. Amen. Kana wote
cyaje giturumbuka narabifuza cyane ni nyishu y'Imana. Basi niwasimamishe wale ambao tumeongozana. Msalimishe. Mwamuzishe. Haleluya. Amen. Haleluya. Bizina banyita Niragira Joyce. Kwa jina ni hilo Niragira Joyce. Ala kandi bakulaba mu mama wifi. Kuna wengine mnasikia mama wifi. Nuwo muri Memphis Tennessee. Natoka Memphis Tennessee. Ndubaze sindi single. Na mimi ni mume sio single. Isabana 8. Nina watoto 8. Hao 8. Azanya bana 6. Nao wana watoto 6. Baadaye Mwenyeyo kuhagurutsa mwenyekiti waha. Basi nimsimamishe mwenyekiti wa hapa na barongozi bakurikirane bakuru na viongozi ambao wote wanafuatana wasimame. Hanyuma abo umuda n'ubikorwa rwo mtamubonye ngaha n'ubikorwa Mwingine yuko anashughulika, wote wako katika makazi. Hanyuma mwizina ryabo turabarabije mwese. Kwa niaba ya wote tunawasalimia wote. Amen, amen. 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 Wamama oye. Asanteni sana. Ndabona Imana yaraduhezagiye. Naona Mungu alitubariki. Ariko nta n'umwe nanje yapajije kubera bose bagiye bavuga gusa abana n'abuzukuru ariko nje ko mutambagije Wote wamesema tuna watoto na wajukuu. Sasa mbona mimi nakumuuliza kama na wajukuu? nanjye mfise abana 5 n'abuzukuru gusa. Amen. Amen. Reka rero tubaramutse tuvuge ati ndahura rimwe kabiri gatatu kama kazi. Basi tuwakaribishe nitahesabu 1 2 3. Amen. Rimwe kabiri gatatu. Asante, mnaweza kukaa. Reka mpagurutse umubyeyi wacu hano nawe. Basi nimsimamishe mzazi wetu hapa Tumuramutse ili na yetu. Tunamshukuru sana. Turashimye cyane. Turashimiye umukenyezi mugenjanje Namshukuru mama mwenzangu Emerine. Emerine. Foi Emile. Oya wewe unamusura umukenyezi. Murakoze cyane rero Asante sana, Mungu awabariki. ubu rero tujye kubandanya n'ibikurikira. Basi tunaenda kuendelea na ifuatayo. Wa programe atwibutse ibikurikira kazi. Basi aendelee kiongozi wa ibada. Murakoze Imana ishimwe. Shimwe cyane. Twabangutse bibaye n'amasaha twaragenda. Tunaenda haraka juu tunakimbia na muda. Hanyuma tufise abaririmbyi babiri bataririmbye. Basi tuna waimbaji wawili ambao hawajaimba bado. Daras rurimbo rumwe. Karibuni kwa wimbo mmoja. Rurimbo rumwe Na footwork karibuni kwa wimbo mmoja. Amakora magufi murakoze. Na pambio ziwe fupi karibuni. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Kina mama kutoka Dallas na waimbaji lakini sasa sisi tutaimba wimbo katika kitabu cha wokovu ya Kongo 346. Kwa mama Dallas mmejisahau.
nikaua Goliati. Basi tunaenda kwa kazi nyingine kwa muda hauturuhusu. Tugiye kumbiza amajambo y'Imana. Tunakwenda kuyasikia maneno ya Mungu. Hanyuma turayumviriza. Kabla ya kuyasikia, tugomba kuja imbere y'Imana kugira ngo dusabe Imana kugira ngo tunahitaji kwenda mbele za Mungu idufashe kwa ajili ya maombi na Mungu atusaidie. Iyi saha Satani uno mwanya ntawunezererwa. Kwa muda huu shetani hafurahi nao. Tugomba kumwirukana. Basi tunataka tuchie masengesho kwa njia ya maombi. Maana tukimbira jambo ry'Imana ili tuweze kusikia neno la Mungu tukiwa na amani. Kubw'ibyo rero, kwa hiyo reka tugende gusenga. Acha twende kuomba. Ndasaba wa mama pastor mva muri Dakota Jeremy. Basi nitamuomba mama mchungaji toka South Dakota ahaguruke aweze kusimama, ashire bako y'Imana umukozi abaza kutugira amajambo y'Imana. Aombee wale ambao wataenda kutulisha maneno. Nao balize baza gukurikirana. Nao wanajijua basi watafuatana. Abuguru ari babiri, wafunguzi ni wawili. Uza kurangiza n'umwe. Na atakayemalizia ni mmoja. Karibu. Dusenge. Reka tugushime mwami wacu, reka tugushime kuko ubereye amashimwe kandi uri Imana nyamana, utari Imana ibigirwamana. Uri Imana yumva kandi yumva amasengesho y'abera bawe mwami. Nohabwa icyubahiro. Ibisigaye turagushimiye ku bikorwa byose wakoze dutoshobora kudondagura uko byangana. Ibyo wadukoreye ni byinshi mwami, ibyo wakoze ni byinshi n'icyubahiro, ndetse mwami ubwacu ntabwo twari gushobora na gatoyi, ariko kubwo ububasha bwawe n'inkomezi zawe mwami warushirijeho gukora ibitangaza ubwacu tutari dushoboye na gatoya. Ibisigaye mwami uri mu ijuru turi hano imbere y'inyonga zawe,
twaje tuzanye imihangiri gusa. Turasabye mwa muri mwijuru twuzurize, turasabye mwa muri mwijuru tugaburire indya zifasha imitima yacu, birashikanye n'icyubahiro kaba twaratakaje, hanyuma turonka gutora. Mwami wanje ndakwinginze buri muntu wese wugurura umutima wiwe, buri muntu wese yaje hano wongera umugaburire uko angana kose. Ndasabye mwa muri mwijuru ushishikare kutugirira neza, kuko ni wowe wadushoboje kugira ngo dushike hano hantu. Mwa muri mwijuru ndakwinginze ntihagire n'umwe ava hano ari umuhombe, ariko ave hano mwa muri mwijuru yahindutse ndetse yakwiriye agakiza n'ijambo ryawe mwami riri mu mutima wiwe, ndetse rushiriza mwa muri mwijuru kwiburuka mu mutima wiwe. Ibisigaye ndakwinginze ndakwereka mwa muri mwijuru abakozi bagiye guhaguruka. Ndasabye mwa muri mwijuru bakoresha nk'ukuri Imana, kuko niwe wabateguye nyanicyubahiro. Ntibyari ibyiyumviro by'umwana w'umuntu, ariko byari bivuye kuri wowe mwami. Ndasabye wongere ubavugutire, uhishe mwami ishusho yabo, ariko turasabye tubone ishusho yawe mwami, ndetse amajambo baza kuvuga yawe yavuye kuri wowe basame nk'uko mwa muri mwijuru ari imyirongo yawe. Hanyuma mwa muri mwijuru uheze uvuge. Mwa muri mwijuru turiteze ibyo uvugana natwe mwa muri mwijuru turasabye twugururira amatwi y'impemu kugira ngo twumve, hanyuma twongere dushingura kuko tugeze mu gihe kibi. Mwa muri mwijuru ntube kwanjanzwa, ariko tube gushingura no gutegeza, kuko n'ijambo ryawe riravuga ngo uwumva ijambo ryawe akarikora ngo yubatse ku rutare, kandi ntagereranywa na wundi yubatse ku musenyi. Kuko ngo uwumva ijambo ryawe ryose ntarikore wagereranywa n'umuntu yubatse ku musenyi, w'inkukura n'ibindi byose bikaza ngo birasenyura iyo nzu. Turasabye twubake kuri wewe mwami, urakoze kuri Imana nzima. Reka tugushimire muri ibi bihe twizigiye kubikora mu izina ryawe Yesu Kristo mukiza wacu. Hanyuma itangazo ritoyi ryihuta. Turafise ubwihorero bubiri. Basi tuna bathroom mbili. Nikuvuga mlango wa mbere ni w'abakenyezi, Mlango wa kwanza ni wa kina mama, kila kabiri ku bashinga ntahe, na mlango wa pili ni wa baba. Murakoze. Asanteni. Yabanye natwe, Yesu wabanye natwe, warakoze. Wabanye natwe, Yesu wabanye natwe. Gutanga amashimwe y'Imana. Tayari tumekwisha toa sifa abavuye hirya no hino kwa waliotoka pande tofauti, ukuntu Imana yatugiriye neza mu mayira, tukaba twaje amahoro vema njiani na kufika salama. Tukaba twasanze kandi hano abatwakiriye na bene datwagendeye twese twashitse hano, na tunashukuru jinsi mmetupokea na tuko salama. Akazina kandi nongeye kugasubiramo, nitwa Nduwimana Helena. Narudia jina langu Nduwimana Helena. Turabe ijambo ry'Imana tutagiye guteba, tuangalie neno la Mungu bila kukawia. Mwanya wihuta. Juu ametuambia muda nao unakimbia. Abacamanza 4 ku murongo wa 4 Waamuzi 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Urupapuro n'amajana 281. Basi na mimi siwezi kuwaambia juu na mimi na Biblia ya Kirundi. Lakini kama mwenye yote ana ya Kiswahili nimeiacha kule tulikolala. Ndio. Asante mama. Abacamanza 4 ku murongo wa 4 kugeza kuri 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Some katika jina la Yesu. Ibya Debora na Baraki ku murongo wa 4. Ico gihe Debora uwavugishwa n'Imana Mukarapidoti niwe yari umucamanza w'Abisirayeli, yakunda kwicara munsi y'ikigazi citwa ica Debora nyene, cari hagati y'Irama ni Beteri mu mugamba w'Ibefirayimu. Kandi Abisirayeli bama baduga baja kuri we ngo bacire imanza. Yesu nashimwe. Tusome kwa Kiswahili.
Waamuzi sura ya 4 na mstari wa 4. Basi Debora nabii mkewe Lapidoth ndiye alikuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Amen. Amen. Twamaze kumva ijambo ry'umutwe ryatubwiye ngo abakenyezi turabasoda ba Yesu, turi jeshi la Bwana. Tumekwisha kusikia kichwa cha habari kama abagore turi ngabo nyinshi canke ingabo za Yesu. Ntabwo bitanguye uyu munsi gusa. Haikuanzia leo sasa. Byatanguye kuva kera. Ilianza tangu zamani. Ubu Debora yari umukenyezi. Huyu Debora alikuwa ni mama. Muri ico gihe c'Abisirayeli. Wakati huo wa wana wa Israeli. Kandi yakora igikorwa gikomeye. Alikuwa na kazi ngumu sana. Yari umujaji. Yari umucamanza. Alikuwa ni hakimu. Imana ishimwe cyane. Amen. Abakenyezi ntitwikengere. Basi wanawake tusijidharau. Ntiturabe ngo hari abagabo natwe ntaco twokora. Basi tusiangalie kama kuna wababa sisi hatuwezi chochote. Natwe turafise ibikorwa. Na sisi tunazo kazi. Kandi abakenyezi barashoboye gukora ibikorwa byiza mu vy'Imana. Na tena wanawake tunahitaji kufanya kazi nzuri katika kazi za Mungu. Kandi barakora n'ibikorwa byiza muri leta nk'abakozi ba leta. Na tena katika kazi za serikali tunahitajika kufanya kazi. Huyu Debora nawe yari umukozi wa leta. Na yeye alikuwa anafanya kazi ya serikali. Kandi yakora igikorwa gikomeye. Tena ilikuwa ni kazi ngumu Abisirayeli bose baduga baza kuri. Wana wa Israeli wote walikuwa wanakwea kwake. Akabacira imanza. Na kuwaamua. Abakenyezi namwe bwe murakomeye. Basi wa mama na sisi ntimwikengere. Basi tusidharau. Yesu yatugiriye neza. Yesu ametufanyia vizuri. Natwe natugize barebare. Na sisi tuko warefu. Yesu nashimwe. Mungu wetu apewe sifa. Abakenyezi basigaye badrivinga bitrake basigaye batwara n'indege. Wakina mama wanaendesha matraka hata na ndege. Amen. Nicho ngo Yesu natwe yatugiriye neza. Basi na sisi Yesu alitufanyia vizuri. Haleluya. Amen. Muribuka Abigayili. Basi tumkumbuke Abigayili. Igikorwa yakoze mu rugo rwiwe. Basi kitendo alichokifanya ndani ya mji wake. Ushaka kuhasoma aze gusoma muri Samueli wa mbere. Atakayependa kusoma atasoma Samueli wa kwanza. Igice cha 25 sura ya 25. Ahamare hose. Basi umalizie pale. Abigayili yaratabaye urugo rwiwe. Abigayili alisimamia mji wake. Abigayili yarahagaze mu rugo rwiwe. Basi alisimama kwa ajili ya mji wake. Abigayili yarabaye umugabo mu rugo rwiwe. Basi alikuwa mwanamume katika mji wake. Kandi umupfakazi yari afise umugabo. Si kwamba alikuwa ni mjana, alikuwa na mume. Ariko umugabo yarasamaye gato yarihenda. Lakini bwana yake alichanganyikiwa kidogo akajidanganya. Abigayili yarakerebutse. Basi huyo mama akawa shujaa. Abakenyezi dukerebuke basi wakina mama tuwe shujaa kwa ajili ya familia zetu. Haleluya. Amen. Tubandanize gato yeho tushatuza kumera nk'abaheza Esiteri 1 ku murongo wa 11. Tuendelee kitabu cha Esther. Tugoma turabe iyo umukenyezi yasamaye. Basi tuangalie kama mama umejisahau. Iyo umukenyezi yasamaye canke iyo yagize ubwibone. Kama umejisahau. Ibikorwa byose nubwo twobikora kandi tukabikora neza. Hata kama kazi zote tutazifanya na kuzifanya vizuri. Bele tukitwa n'amazina y'icubahiro nk'abandi bose. Basi tukawa na majina ya maarufu kama watu wengine. Ariko wirinde ubwibone. Basi ujirinde na kiburi au majivuno. Wirinde ubwibone. Ujirinde na majivuno au kiburi. Ubwibone si bwiza. Majivuno sio mazuri. Bituma kia chubahiro chawe warufise gikoroka. Basi inasababisha ukiwa na kiburi ile heshima yako inashushwa. Bituma ico chubahiro warufise kikuva. Basi hiyo heshima yako ukiendelea kuwa na kiburi itaondolewa. Ubwibone kandi ntibushikira abakenyezi gusa. Basi kiburi hakiji kwa wanawake tu. Turibuka Nebukadneza ivyamubayeko yakoze igihugu neza yakigize neza. Nebukadneza naye yaliyompata. Acha arishima. Basi naye akajiinua. Acha yemera ubwibone mutima wiwe. Akakubaliana na majivuno moyoni mwake. Imana yamutereye hariya hirya. Basi Mungu alimshusha na kumtupia kidogo. Asigenda ubanzurisha ivyatsi. Basi akamwambia kwanza nenda. Kandi yari umwami w'ibihugu. Na alikuwa ni mfalme. Haleluya. Amen. Turabe ivyashikiye Esiteri, ivyashikiye mama yitwa Vashiti
Basi tuone yaliyomfikia mama huyu Vashti. Kandi nawe yari uwimana yahezege yamuhaye kuba umugore w'umwami. Alikuwa amebarikiwa kuwa mama wa mfalme. Ndibaza ko mwaze kuhabona Esiteri 1:11. Basi kitabu cha Esta sura ya kwanza na mstari wa 11. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Bwana wetu. Babwira kuzana umwamikazi Vashti. Murakoze. Ababwira kuzana umwamikazi Vashti imbere yiwe yambaye igitsibo cy'ubwami kugira ngo yereke amahanga n'abaganywa ubwiza bwiwe kuko yari umunyakaranga. Ariko umwamikazi Vashti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami ryatumwe izo nkone bituma umwami ashangashirwa rwose uburake bwiwe buraziriringa. Tusome kwa Kiswahili. Wamlete Vashti Malkia mbele ya mfalme amevaa taji ya kifalme ili kuwaonyesha watu wa maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. 12. Basi Vashti Malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Amen. Amen. Soma Imigani 11 Soma Methali 11. Imigani 11 Methali 11. Havuga ngo ubwibone buje niho haza guteterwa, ariko ubwenge bubana n'abicishije bugufi. Methali 11 mstari wa ngapi? Wa pili. Basi tusome. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Amen. Amen. Ubu Vashti yari yaramaze kuba umugore w'umwami imyaka mbere myinshi. Huyu Malkia alikuwa ni Malkia kwa muda wa miaka mingi. Kumbure ibihe nk'ivyo vyiza bama barabigira byo gutumira inshuti n'abagenzi n'abakuru n'abategetsi bakicara bakanywa bagasangira. Inawezekana kwamba mwaliko huo ulikuwepo, kukaa pamoja na ndugu na marafiki, kunywa pamoja na kuchangia kila kitu. Kumbure muri ivyo bihe umwami akabigenza uko nyene ati mpamagarira umwamikazi wanje hano. Basi labda ilikuwa inafika mfalme anasema hivyo, mniitieni Malkia wangu aje watu wote wamuone. Akaza bakamuraba. Basi alikuwa anakuja wanamwangalia. Basi uwundi munsi. Basi ikafika siku nyingine. Ubwibone bumwire mamwo. Basi kiburi ikainuka ndani yake. Ati uyu munsi ho vyabereye ni kera. Basi akasema ni muda mrefu. Uyu munsi singenda. Basi siku ya leo sitaenda. Uyu munsi simpaguruka singenda. Leo sitaenda wala sitasimama, simuitiki mfalme. Ubandanije usoma. Ukiendelea na kusoma. Baba hanuzi b'umwami wale maakida wa mfalme bashe babwira umwami ati mwami ntibishoboka. Walimwambia mfalme hii haiwezekani. Arakumara maje. Amekuaibisha. Ntibishoboka. Haiwezekani. Reka tukugira inama. Basi acha tukufanyie. Kuronderere mu bigeme. Tukutafutie mwingine. Umchague umugore wawe. Ili aweze kuwa Malkia wako. Umwami ati yo nama ndayemeye. Basi mfalme akasema nimekubali. Iyo saha umwami Vashti umwami kazifa Vashti Malkia Vashti iyo yagumye yicara ati sinza guhaguruka. Basi yeye alivyoendelea kule siwezi kusimama. Yaciye agumiyo. Basi aliendelea kukaa huko. Haciye hahagurutse uwundi mukobwa yitwa Esther. Basi akainuliwa mwingine msichana Esther. Kuko Vashti atagumije ibanga yuko umwamikazi ngo yubahe yicishe bugufi akomeze umugenzo w'icamikazi. Kwa kuwa Malkia huyo hakuwa macho na awe shujaa, basi alidharau na ndio maana aliteua mwingine. Ndabifuriza abakenyezi ngo tugumye akabanga twahawe n'ijambo Imana yaduhaye. Basi ninawaombea wakina mama tushike ile siri yetu na lile neno la Mungu alilotupa. Kuko uzosamara zomera nka Vashti. Kwa kuwa ukizubaa utakuwa kama Vashti. Ubwibone bumaze kuza haca haza kumara. Kiburi kitakapoinuka basi inakuwa aibu. Uwundi niwe babwiye ati none wewe
ko tuvugana ku masimu nitwashika hariya mu gikorane uzomenya gute? Mwingine ndo waliambia mbona tunaongea kwa simu, je tukifika kule itakuwaje? Ati yote ntibigutangaze. Basi akasema usistajabike. Ati mubaro babari hajya bose nije nzwa nambaye impuzu nziza. Kwa watu wote watakao kuwa pale mkutanoni mimi ndio nitaonekana na nguo. Tuzokwera kuzurabe uzobona yambaye impuzu nziza y'icubahiro nibeyi azoba ari jewe. Basi wewe ukifika kule uangaze angaze, yeyote utakayemuona nguo ya bei na nzuri atakuwa ni mimi. Uwo ntiyari umugabo yavuze ivyo, ntiyari umugore yavuze ivyo, yari umushinga ntayari umusore. Basi huyo hakuwa ni mama, basi alikuwa ni kijana. Byumvikana kubwibone budashikira ba mama gusa n'abasore n'abashinga ntaye. Ni kwamba kiburi haiji kwa kina mama tu, hata vijana, hata kwa wababa. Umwe wese yirinde kandi azigama ico yahawe kugira ngo ntakarebeshe ubwibone bwo mukura hari bukamuterera inyuma nkuko bwaterera inyuma Vashiti. Imana iduhezagire twese. Basi ni muda wako wa kujilinda ili kiburi isije ikakuweka nyuma kama Vashiti. Amena. Amashimwe n'icubahiro n'ivyawe mwami. Urakoze kubw'amajambo yawe kandi ijambo ryawe ni rizima. Urakoze kuheje kuvugwa kandi nakwiyongeye kuvugwa yose ure kwiyumva no kuyakira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ikora ni byiza we wongeye kubonana. Imana ikora ni byiza Asanteni. Nongeye gushimira Imana yo mwijuru. Namshukuru Mungu wa mbinguni. Iduteye iteka abamama. Yeye ametupa kibali wa kina mama tugahurira hano muri kino gisagara kuweza kukutanika fasi cyo muri Memphis. Fasi hii ya Memphis. Novuga ati kuba kuri jewe ubwa mbere uhuye n'abamama uku ni mara yangu ya kwanza kukutana na wakina mama namna hii. Hari gihe mumbure cyoba cyarateguwe ariko sinshobore kugishikamo. Inawezekana kuna wakati uliandaliwa lakini sikuweza kufika, ariko kuri uyu munsi, lakini kwa siku ya leo shima Imana yaduteye iteka abakenyezi. Namshukuru Mungu wa mbinguni kwa kutupa muda kama huu wa kina mama, ikaba idukonganije hamwe kugira ngo na kutukusanyikia mahali pamoja twibukanye amajambo y'Imana ili tukumbushane maneno ya Mungu. Muheza kigwe mbarikiwe. Mugurura amatwi, basi mfungue masikio tuganire amajambo y'Imana, tuyasikie maneno ya Mungu. Mwene data avuye ngaha, ndugu yetu ambaye ametoka hapa, atubali amajambo menshi, ametuambia maneno mengi, amajambo menshi impanuro, mambo ya kutuonya, maneno ya kutuonya kuri twebwe abakenyezi, zaidi sisi wanawake, ndetse yakoze impande zose, tena yamegusia fasi zote. Imana imuhezagire. Mungu akubariki sana. Reka ntatebye ntabatebeje, na mimi bila kuponda muda twende kuraba irindi jambo, twende kuangalia neno lingine, turalisanga mu bitabo by'abami. Basi twende katika Wafalme, Abami ba kabiri, Wafalme wa pili, igice ni 4, sura ya 4, turahera ku murongo w'8, tutaanzia mstari wa 8, turahagararira kuri 16, tutasimama kwa mstari wa 16. Hari amajambo menshi, kuna maneno mengi y'impanuro ya kutuonya kuri twebwe abamama, kwetu wanawake.
ariko sinshobora kumara iki gice cyose kugira ngo dukize umwanya, ila sitamalizia ukurasa wote ili tukomboe muda. Ariko ku mwanya wawe, lakini kwa muda wako urashobora kugenda ukisomera. Basi inawezekana utaenda kusoma inkuru iri aha hantu, habari ambayo imeandikwa hapa ikivuga na inasema nini. Hano umutwe w'amajambo, kichwa cha habari, ngamanze ndemura amaso dusubiriremo n'igice. Igice navuze ko ari igitabo cy'abami ba kabiri, Wafalme wa pili sura ya 4 igice cha 4, tunaanzia mstari wa 8 turahera ku murongo w'8 tutasimamia mstari wa 16 turahagarara kuri 16. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ivy'umugore w'Ishinemu n'umwana wiwe. Uwo ni umutwe w'amajambo. Kichwa cha habari ni huyo mama wa Shunemu na mwanaye. Kichwa cha habari. Ahandu fasi hii tusoma inkuru, tunasoma habari ngo y'umukenyezi ya mwanamke w'Ishinemu kazi. Mwanamke huyo wa Shunemu, Umushinemu kazi, mwanamke wa Shunemu. Uyu mukenyezi, huyu mama yari umukenyezi afise isifa, alikuwa ni mama mwenye sifa, kandi na tena yari umukenyezi alikuwa mwanamke arongorwa na Mpwemu Yera, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Ngo uyu mama huyu hariho umukozi w'Imana yitwa Elisa. Alikuwepo mtumishi wa Mungu jina lake Elisha. Uwo mukozi w'Imana Elisa, mtumishi huyo Elisha, ngo iyo agiye aho hantu, alipokuwa akienda mahali hapo, uyo mukenyezi amubonye, huyo mama akimuona, yamusaba guca mu rugo iwiwe ngo amugaburire. Alikuwa akimuomba apite nyumbani kwake ili ampe chakula. Uyu mukenyezi, huyu mama yari umugore afise urukundo. Alikuwa ni mwanamke mwenye upendo. Haleluya. Amen. Teka twende kusoma. Basi twende tusome umurongo w'8 mstari wa 8. Umunsi urizina Elisa aja Ishunemu, kandi hari umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye ico gihe iyo aciye aho yama ajayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati, mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana. Enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze iyaje kuturamutsa azahore araraho. Umurongo w'11. Umunsi urizina aza muri ako kumba araraho, abarira umuntu wiwe Gehazi ati, mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba, abarira Gehazi ati, umubarire uti ko wabitwararitse benuko, uti none yo gukorera iki? Uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami? Uti canke kumugabisha w'ingabo? Aramwishura ati, oyaye, nzokwigumira ngaha iwacu. 14. Maze Elisa arabaza ati, none twomukorera iki? Gehazi aramwishura ati, erega
nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje. 15 aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza ahagarara mu itazanure ry'umuryango. Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aha uyu ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwishura ati sigaho nyabuna muntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusavyi wawe. 10. Reka duhagararira hanyene. Basi tusimamie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Imani shimwe cyane. Murumvise ivy'uyu mukenyezi. Tumesikia habari za huyu mama, ukuntu yari umukenyezi w'umugwaneza, jinsi alivyokuwa mwanamke mzuri na mnyenyekevu, kandi ngo nta kana yari yararose, hakubahatika kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikintu nashimiye uyu mukenyezi, kitu ambacho nilimshukuru huyu mama, nashimye ubugwaneza bwiwe, nilishukuru unyenyekevu wake, kwakira abakozi b'Imana, kuwapokea watumishi wa Mungu, ndetse akifuza yuko boba mu nzu yiwe, na akatamani wakae ndani yake au nyumbani mwake. Ico kintu narakimukundiye. Basi hiyo ni sifa ambayo nilimpendea, naho bigoye, ijapokuwa ni shida. Shaka kubabaza ikibazo bakenyezi dukoraniye hano kuri uno musozi. Nataka niwaulize swali wa mama ambao tumekutanika kwa mlima huu. Kurunganwe wiki gihe, kwa ujao huu au zao huu wa wakati huu, hariho umumama yobwira umushinga ntahe wiwe ati jewe mbona yuko uyu mushinga ntahe kanaka twomubakira icyumba cyangwa twomuha icyumba mu nzu yacu. Kwa uzao wa leo, je, yupo mama ambaye anaweza kuambia mume wake ndani yetu au nyumbani mwetu tumfanyie mtumishi wa Mungu chumba? Munyishure, mnijibu. Kirashoboka? Inawezekana? Haiwezekani. Jibu limetolewa. Ikishoboka? Haiwezekani. Ikituma ni giki? Kwa nini? Bwana Yesu atuhurumie. Imani tuwabarire. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Ahurumie wa mama. Imani tuwabarire abapasi. Wa leo huyu munsi na wa baba wa leo na bashinga naye huyu munsi. Hatuna imani kamilifu. Kwizera gukwiye. Ukwikekana hiyo kuhisia mububakanye kwa waliojenga ntabwo kuranduka, yani haitoki kabisa, haimoleki moja kwa moja. Ariko uyu muvyeyi, lakini kwa huyu mama n'umushinga naye wiwe na bwana wake, bari abantu bafasha Imana, walikuwa ni watu wana Mungu, bose bahurije hamwe ku mugozi umwe, wote walikuwa ni wana nia moja. Hari ikindi kintu uyu mukenyezi yakoze. Kuna kitu kingine mama huyu alifanya, nubwo ntashitse kugisoma, hata kama sikwenda kule kusoma. Navuze ni muzobandanye musome iyi nkuru yose iraryoshe. Niliwaambia muendelee na kusoma habari hii tamu. Ariko nakoze ko gatoyi, ila nimegusa kidogo. Ni umukozi w'Imana Elisa, mtumishi wa Mungu Elisha, amaze kubona uyu mukenyezi ibyabakoreye, alipoona huyo mama aliyowatendea, yaciye ashima kumusengera kugira ngo aronke akana. Alihitaji kumuombea au alipenda kumuombea ili apate mtoto. Na ni kweli umwana yaramurose, na mtoto alimpata, kandi harageze igihe uwo mwana nyene arapfa, na wakati ulifika mtoto huyo akafa. Ariko kuko yari umukenyezi, lakini kwa kuwa alikuwa ni mama yize Imana, aliyemwamini Mungu, Imana yiwe akaigumya na kumshika Mungu wake, nairekure, hakumwachilia. Yatinye naho yabonye umwana we apfuye, hakuhuzunika au kustajabika mtoto wake alipokufa. Ngo uwo mwana wiwe umusuri izina, huyo mtoto wake siku moja ngo yaragwaye umutwe, aliugua kichwa. Ico gihe ngo hari mwigenya, ilikuwa ni wakati wa Sayo. Uwo mwana ngo ari kumwe na se,
alikuwa na baba yake. Arabwira se ngo numva umutwe uriko urameneka. Akamwambia babaye, nasikia kichwa sana. Se wiwe macabwira umukozi bari kumwe. Baba yake akamwambia mtumishi waliokuwa naye, jana uyu mwana kwa nyina wiwe. Basi akamwambia mbebe huyu mtoto kwa mama yake. Umukozi aratwara wa mwana aramushira nyina wiwe. Basi huyo mtumwa akabeba huyo mtoto kwa mamaye. Alipombebea mamaye, nyina wiwe ngo amurambika ku bibero vyiwe. Basi mamaye alimweka hapa mikononi mwake. Haciye umwanya wa mwana arafa. Basi punde sipunde mtoto huyo akafariki. Uyo mukenyezi ico yakoze, huyo mama alichokifanya, yaciye atora wa mwana, alichukua ile maiti, aza kumuryamika muri cha chumba cha wa mukozi w'Imana, akaenda akamlaza kwa kile kitanda cha yule mtumishi wa Mungu. Nubwo atarahari, japokuwa alikuwa hayupo, yagize kwizera, alikuwa na imani. Amaze kumushirayo, basi alipombeba kule, ngo acagenda bwira umushinga ntaye wiwe, akaenda akamwambia mume wake, amusaba ngo ndagusabye umpe indogoba, akamwomba unipe mwanapunda. Wachara musaba ngo numukozi, akamwambia ampe na mtumwa au mtumishi wao. Umushinga naye wiwe ngo aramubaza ngo ushaka iki? Basi akamuuliza juu ya nini? Aramubwira ati shaka kuja kuri wa mukozi w'Imana. Akamwambia nahitaji kwenda kwa yule mtumishi wa Mungu. Ariko umushinga naye wiwe aramubaza ati none uyu munsi ko atari umunsi w'isabato? Basi mwaka akamuuliza juu ni kwa nini leo sio siku ya Sabato? Ushaka kuja gukora iki? Unataka kwenda kufanya nini? Ariko muri ico gihe umwana we yari yapfuye. Basi wakati huo mtoto alikuwa tayari ameshakuwa ni maiti. Ntabwo yigeze amubwira ko umwana yapfuye. Hakumwambia kama mtoto alikufa. Arahora, akanyamaza. Aramubwira ati ndagusabye ndakwinginze. Akaendelea kumuomba na kumsisitiza mume wake, Hore livyo ndagusabye, basi unipe hayo ambayo nimekuomba. Umugabo wiwe ntiyamugoye. Basi mume hakumsumbua tena. Nuko twatanguye tuvuga tuti bara abantu bizera by'ukuri. Kama tulivyoanza tunasema walikuwa ni watu wa imani kabisa. Kwa muri iki gihe, kwa wakati huu, nta mukenyezi yobwira umushinga ntaye wiwe ngo ndagusabye ngo shaka kuja ahanaka, akakubaza ngo ushaka gukora iki, ntukimubwire ngo akwemerere kugende. Kwa wakati huu sio rahisi sana. Kama unahitaji kwenda fasi fulani, mume wako akikuuliza lazima utamwambia. Ico nukuri, hiyo ni kweli, sindababesha, sio uongo, niko kimeze, ndio ilivyo. Ariko ibyo biterwa niki? Hayo ni kwa ajili ya nini? Biterwa nuko tutagira ukwizera gushitse mu Mana. Inategemeana ni kwamba hatuna imani kamili. Nico gituma, ndio sababu abantu bo muri kino gihe, watu wa siku hizi, ukwizera kwacu ari buke, imani yetu ni haba. Ariko uyu mukenyezi, lakini huyu mama, uyu mushinga nta, na huyu baba atubera karorero, wawe mfano aburungamwe bw'iki gihe kwa kizazi chetu. Tugire ukwizerana, tuwe na imani, tuwe tunakubaliana au tunaaminiana, twizerane mu ngo zacu, tuaminiane nyumbani kwetu. Umukenyezi yizera umugabo, kina mama umwamini mume wako, umugabo yizera umukenyezi wiwe, na baba aamini mke wake, abantu bacungwe n'Imana, kama watu walivyookolewa na Mungu. Ijambo Imana yampaye, neno ambalo Mungu amenipa ni hili, bene data, ndugu zangu, abakenyezi, wakina mama, kuri uyu munsi, kwa siku ya leo. Inyuma harabandi, nyuma yangu kuna wengine. Sishaka gutwara umwanya muremure, sitaki kuponda muda, ariko wumva, lakini wakusikia umvise, amesikia. Ni numbero yacu kuri uyu munsi dufise, na nini kusudi letu kwa siku ya leo, mwayumvise, mmeisikia. Mani baheza giti, Mungu awabariki. Ndagushima Mana yo mwijuru, ndagushimira nyakubahwa, ndagushimira Mana ugororoka, ndagushimira kuri Imana ikora ibitangaza bigakoreka, ndagushimira Mana ko watwemereye Mana ko dukoranira hano kuri uyu musozi wawe wera. Nyakubahwa nyaguha kugoma Mana, ufise intumbero nziza kuri twebwe wa mama, ndabashinga nawe bagira umuntu mushikana kuri uyu musozi. Mana yera, Mana ugororoka, nyakubahwa nyaguha kugoma Mwami, turakwinginze Yesu Kristo, n'abasigaye inyuma Mwami wacu Yesu, ubakoreshe mu kugomba, uzokoze Mwami wanje, uduhe guhinduka, duhinduke n'amajambo yawe Mana, uduhe kwizera,
urakoze kuvyumvise Yesu nyumizina ryawe ryera data. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndagiye kuririmba akaririmbo kuko nakunda kuririmba. Tunaimba wote. Ariko turafashanya. Tembea na Yesu. Amen. Amen. Bakunda kumva na ruririmba. Sababu ya kuimba tena na hapa hii chorus. Igitumye na ruririmba na hano ukitembea na Yesu, ugendanye na Yesu anakutia nguvu. Anakuingiza. Nilipokuwa njiani wakati tunakuja, aho twari mu nzira turiko turaza, nimepata taarifa ya msiba. Na rosi nkuru y'urupfu. Tuliokuwa nao njiani waliniona hali niliyokuwa nayo. Aba twari kumwe mu nzira babonye uko nari meze. Namshukuru Mungu alinitia nguvu. Ndashima Imana kuko yampaye inkomezi. Nikampigia kijana wangu, basi ndamenyesheje umuhungu wanje, nikamwambia uwe karibu sana na mke wako. Basi nje namubwira ati wegere cyane umfasoni wawe. Maana amefiwa na baba yake. Kuko yabuze se wiwe. Na mimi niko njiani, nanje ndi mu nzira. Muda wa kuwahi huko sina. Umwanya wo kuba hariya ntawufita. Nikampigia tena mwenyekiti na muuliza. Basi njana baza umurongozi wanje, vipi hali ya Ana huko? Njana baza ati bimeze gute Ana? Kwa kweli nilikosa amani. Kuko nabuza mahoro. Lakini namshukuru Mungu sana. Ariko ndashimira Imana cyane. Amenitia nguvu. Kuko yampaye inkomezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapokuwa mahali popote pale, aho uri hose, ukumbuke kuombea watu. Wewe ukagusengera abantu. Ombea kila mtu. Sengera wali wese. Wa mama tunapaswa kuwa na upendo. Abapasa nduke kugira urukundo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukipendana, dukundanye, tutamuona Mungu. Niho tuzobona Imana. Mimi natamani nipende kila mtu. Jewe nifuza gukunda wali wese. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Upendo ni karama. Urukundo ni ngabire. Kama huna hiyo karama, omba Mungu kuanzia leo. Udafisi hiyo ngabire saba Imana, uhere Musa kuri hiyo ngabire. Na katika karama hiyo hiyo, kandi muri hiyo ngabire, unakutana na majaribu mengi. Urahura n'ibikwisha byisha lakini usikate tamaa. Ariko ntuze wihemure. Usivunjike moyo. Ntuzucike intege. Endelea kuomba Mungu. Bandanya gusenga Imana. Tulipotangaziwa mkutano huu, hii semina ya mama, igihe twamenyeshwa iki gikorane cy'abakenyezi, mimi binafsi nilifurahi. Je, ubwanje naranezerewe. Nikasema kuna kitu Mungu ameona mama tumepungukiwa. Na navuga ni hari kintu Imana ibona ko twakenanye. Mama uliyeko mahali hapa, Imana irafise numbero nawe mufasoni uri hano. Usifikiri ni mpango wa watumishi, bali wibaze ko ari ivyimviro by'abakozi gusa, ariko ameona mama tumepungukiwa. Imana yabonye ko abafasoni kitu ameona tumepungukiwa. Hari kintu duhajije. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie wa mama. Mungu atusaidie. Tunaposoma maandiko, iyo dusomye ibyanditswe, mama ndio walikuwa wa kwanza kufika kwenye kaburi la Yesu. Abapfasoni baba babaye abambere gushika kumva ya Yesu. Je, leo wewe mama uko kwenye kundi gani? Mbega wewe uyu munsi uri muhe mugwi? Ukisikia mwenzako ana tatizo, unawahi kwenda kumuona? Mbega iyo umvise mugenza wawe ari kibazo, uranyaruka uragenda kumuremesha. Wamama sasa hivi urihuta, tumekuwa makundi ya kuvunja ndoa za wenzetu. Twabaye gusa imigwi yo gusenya ingo z'abandi. Tunapeleka maneno, tukatwara majambo, kuchonganisha mke na mume, ukaza guteranya umugabo n'umugore, kuchonganisha rafiki yako, ukabandanya guteranya uwo mukunda. Lengo lako unakuna taka nini? None intumbero yawe ushaka iki? Mnataka tuwe kama Waislamu? Mugomba tube nk'Abisilamu. Abisilamu ndio hawataki mume wa mtu amsalimie mke mwingine. Bobo ntibashaka umugabo w'umuntu aramutse uwundi mugore. Lakini neno la Mungu halituambii. Ariko jambo ry'Imana ntiritubwira uko. Katika Yesu sisi wote ni ndugu. Muri Yesu Kristo twese turi umwe. Akiwa mdogo kwako ni mtoto, ali mutoyi wawe ni mjana hapa wanalingana na watoto wangu. Ayo
misore bangana n'abana banje. Hesabu kama watoto wangu. Abo ndabaharure nk'abana banje. Uliyeko hapa. Nawe kama tunalingana umri wewe ni kama dada yangu. Asangwa tunganya imyaka tena kwa mwana kuvuka. Sisi tulifundishwa kila mtu mkubwa unamuita mama. Na tulikuwa tumeanza na umusumba mama. Uwo mungana na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na watoto wetu tuwafundishe wazoee hivyo. N'abana bacu tubigishe bamenye hivyo. Mimi nimekulia Tanzania. Jewe nakulia muri Tanzania. Kwa hiyo watoto wanafundishwa hivyo. Uko ni kwa abana bigishwa. Rafiki wa baba anakuwa baba yako. Umugenzi wa so wawe abaso wawe. Rafiki wa mama yako anakuwa mama yako. Umugenzi wa nyoko wawe abanyoko wawe. Rafiki wa dada yako hivyo hivyo. N'umugenzi wa muku wawe nuko nyene. Kwa hiyo na sisi tuwafundishe watoto wetu wazoee. Ariko natwe nyene bidukwiye twigisha abana bacu ko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno alilonipa Mungu siku ya leo. Ijambo Imana yampaye uyu munsi. Ni juu ya upendo. Ni hejuru y'urukundo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukiwa na upendo wa mama, tugize urukundo bafasoni, mambo yote yanaenda vizuri. Ibikorwa byose bizogenda neza. Ukitaka kuharibu mji wako, ugomba konona urugo rwawe, unapunguza upendo. Uragabanya urukundo. Lakini ukiwa na upendo, ariko ufise urukundo, mambo yote yanaenda vizuri. Nukuvuga byose bizogenda neza. Tupende Mungu. Dukunda Imana. Tuwapende waume zetu. Dukunda abagabo bacu. Tupende watoto wetu. Dukunda abana bacu. Tupende watumishi wa Mungu. Dukunda abakozi b'Imana. Tupenda kila mtu. Dukunda waliwo wese. Kwa sababu sisi wote ni wasafiri. Kuko twese tunaelekea mbinguni. Tuliko tuja mu ijuru. Tunatafuta sote kwenda mbinguni. Turondera twese kuja mu ijuru. Penda jirani yako. Kunda mugenza wawe. Penda kila mtu. Kunda waliwo wese. Kwa sababu sisi wote tunakwenda sehemu moja mbinguni. Kuko twese tuliko tugenda ahantu hamwe mu ijuru. Na wote tutakaa sehemu moja. Kandi twese tuzokwicara hamwe. Sasa kama humpendi huyu ambaye uko naye hapa. None ni muda kundi uwo mwicaranye ngaho. Uko mbinguni utaenda naye. None yo mu ijuru bizogenda gute? Na huwezi kumwombea ili muende wote kwa kandi unumva kutamukunda ntushobora no kumusengera kugira muze mujane. Kwa hiyo omba sana Mungu akusaidie. Hivyo leo usenge cyane mani gufashe. Nawapenda sana. Ndabakunda cyane. Na ninatamani siku moja sisi wote twende mbinguni. Kandi nifuta kumusuka twese tuzoja mu ijuru. Sisi wote tukaimbe pamoja na malaika. Twebwe twese tuzoririmbane n'abamalaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wamama siku hizi abapfasoni muri iyi minsi, hata tukiona mabinti nao tuona bigeme wana mienendo mibaya, bagenda nabi, badala ya kuwakaribia tuwashauri kugira ngo tuwegere tubahanure nk'abavyeyi, sisi ndio tunakaa makundi ya kusaidia watoto. Twebwe cha twicara imigundi. Hiyo imemchukiza Mungu. Iyo yapija vya mama Jimana. Hiyo imemchukiza sana Mungu. Ivyo vya mama Jimana. Kwa hiyo tuombe wa mama. Kubwivyo dusenge cyane abapfasoni Mungu. Twicishe bugufi imbere y'Imana. Nilipokuwa naomba Mungu neno, ico igihe ndariko ndasenga Imana nisa neno hili cyaguma rigaruka cyane nyene. Tusome neno. Reka rero tulisome. Wakorintho wa kwanza, Abikorintho ba mbere sura 13. Igice cha 13. Mstari wa kwanza turahera ku murongo wa mbere tufikisha mstari wa 3. Turageza ku murongo wa 3. Naomba mtu mwenye Biblia ya Kirundi asome. Ufite Biblia ya Kirundi dusomere. Nani amepaona kwenye? Amen. Ubarikiwe. Abikorintho ba mbere 13 ku murongo wa mbere. Turasoma indangamajambo yayo iravuga ngo ingabire iruta izindi, naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga canke icyuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi ariko ntagira urukundo, noba ndubusa. 3. Kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngaburira aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturirwe ariko ntagira urukundo ntaco vyomarira. 4. Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyarwo, ntirwiciraho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezerwa n'ukuri, rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumesikia upendo. Turumvise urukundo. Hata tukishinda mbele za Mungu. Nawe twopera mbele za Mungu. Kama hatuna upendo, tutagira urukundo. Tunaona kwamba ni bure. Twumvise ko ari ubusa. Kwa nini iwe bure? Kubera ko ari ubusa. Upendo, jifikirie. Nawe ni wiyumvire. Unaweza ukatoa kila kitu ukampa mwenzako. Hari igihe wohereza umuntu ukamnunulia hata gari, ukamugurira n'imodoka. Lakini kama hukumpa kwa upendo, ariko utamuhanikana ni bure. Bigaragara ko ari ubusa. Upendo ni kitu cha thamani sana. Kwivyo urukundo ni ngabire nini cyane. Tuombe sana Mungu. Dusenge Imana cyane. Atupe karama hiyo ya upendo. Aduhereze iyo ngabire y'urukundo. Ukiwa na upendo utamwombea mwenzako. Kuko ufise urukundo uzosabira mugenzi wawe. Ukiwa na upendo utamsaidia mtu mwenye shida. Ufise urukundo uzofasha ufise kibazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu sana. Ndashimira Imana cyane. Anayeendelea kutulinda kuko yoyo ituzigama cyane na kutuwezesha kusimama kandi kadushoboza no guhagarara. Tangu nilipofika hapa kubashitse hano nilipata ajali mwaka 2011. Naragize impanuka muri 2011. Mpaka leo hii siwezi kufanya kazi. Gushika n'uyu munsi sinoshobora gukora kazi. Lakini bila kukwambia huwezi kuelewa. Ariko ntabikubari ivyo ntiwo bimenya. Namshukuru Mungu sana. Rero ndashima Imana cyane. Kwa wapendwa wote tunaoishi nao pale Lansing. Kubo tubana hajya muri Lansing. Nilikuwa sijawahi kutamka neno hili. Sindari bwari kugira ijambo. Wote wanaonipenda, kubose bankunda. Wanaofanya kazi, abakora kazi. Wanaonikumbuka kwa kile ambacho Mungu amewabariki. Bakanyibuka kuco baronse. Nawaombea Mungu awabariki sana. Ndabasabira imihezagire Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire cyane. Neno hili abumvise ijambo Imana ibahezagire. Amen. Amajambo yariko yaratwigisha, mambo ya kutufundisha. Uwa mbere yavuze ati twirinde ubwibone. Wa kwanza amesema tujilinde na kiburi. Tube nk'abashitsi. Tusiwe kama Malkia Vashti. Ahubwo twicishe bugufi nka Esther. Tuweze kunyenyekea kama mama Esther. Uwa kabiri nawe yavuze ati, uwa pili naye alisema kugira ukwizera, tuwe na imani. Twebwe dufise ukwikekana hagati yacu. Tunahisia katikati yetu. Uko tubanye. Kwa wale ambao tunaishi nao. Uyu wa gatatu navuze urukundo. Basi watatu naye amezungumzia upendo. Nubwo wovugishwa, hata kama utanena kwa lugha, nubwo wotanga ibintu byawe byose, hata kama utatoa mali zako zote, hata rukundo ufise, kama hauna upendo, cyangwa utabitanganya urukundo au kutoa na upendo, byose nubusa, yote ni bure. Rero sidi hano kugira ngo nigishe, sikuja hapa kwa ajili ya kufundisha. Umwanya mwiza tugomba twicishe imbere y'Imana, muda mzuri wa kuhitaji kunyenyekea mbele za Mungu, kugira ngo Imana tubabarire, ili Mungu aweze kutusamehe kubyoba byaratugoye muri ibi byose twahejeje kumva, kwa yale yote ambayo yametupata kutokana na haya ambayo tumeyasikia. Nimba byoba byarakugoye mu kwirinda ubwibone, basi kama ulisumbuliwa na kiburi, ubwibone aba mama, kiburi wa kina mama, urashoboye kuvuga ubwibone. Yaduhaye akarorero aravuga ati hari uwavuze ati uzombonera ku mpuzu nambaye y'agaciro. Alitupa mfano kwa nguo. Kuna kijana alisema hivyo, basi utaniona kwa nguo. Imana nayo irabona ibiri mu mutima w'umuntu, na Mungu anajua kilicho ndani yako. Urashoboye kuba utavuze ariko mu mutima wawe ukaguhinyura. Inawezekana hata kusema ukusema, lakini moyoni mwako urashoboye kubona mugenzi wawe ukabona umenga ntazi gusigura ukamuhinyura mu basi. Inawezekana naona ndugu yako, basi moyoni mwako ukamhukumu. Ni byinshi, ni mengi urabizi, unayajua. Rero uno mwanya mwiza tugiye gutanga, basi ni muda mzuri bivanye n'amajambo y'Imana twumvise, kutokana na maneno ya Mungu ambayo tumesikia. Hari jambo kama uko rikurega imbere y'inyonga z'Imana, kama upo unasikia na roho yako inasitaka kugira ngo abakozi b'Imana, karibu watumishi wako hapa ili tusaidie kwa maombi. Ni mwanya mwiza, ni muda mzuri, umwanya mwiza wa kina mama, ni muda mzuri, muda wa kutubu, muda wa kunyenyekea mbele za Mungu, mwanya wa kucha bugufi, mwanya wa kuba wafashe urugendo, muda wako wa kuwa umesafiri.
ruzoba rupfiriye ubusa. Ni kwamba safari yako umwanya mwiza wo kwitunganya ni muda mzuri wa kunyenyekea, ni wakati wa mwisho, ni umwanya wo gutunganya ubugingo bwacu wa kuziponya nafsi kuko zetu. Yesu ari kuza, Yesu Mungu ari hafi. Mungu karibu kurudi. Urukundo rwawe Upendo wako urabereye Imana, ni mzuri mbele za Mungu. ibikorwa ukora Kazi unazozifanya birabereye Imana. ni vizuri mbele za Mungu. Umwanya mwiza mwene data, Ni muda mzuri umwanya mwiza ni wisuzume. Ni muda mzuri ujiangalie Aho wese mwenyewe. ujya kwisuzuma ahari Kila mtu ajikague mwenyewe kugira ngo aze ili uweze kufika hapa mbele. Watumishi wa Mungu wazaliwa kwa maombi. kaze. Karibu karibu. Na kama hamuko ni vizuri, Kala mkamtahaliza. ongera gisame na washakikomezi. Ombe na wale Ongera wanaoweza. runo rugendo ruragwaye ntidushoboye cankomezi za mwemiyera. Hali hii ni ndefu bila kuwa na Abifuza Roho kuronka inkomezi Mtakatifu. za mwemiyera na bashike. Wanahitaji Roho Mtakatifu kufika hapa mbele. N'abagwaye bose nabone Na wagonjwa wote karibuni. abifuza gukira. Wale ambao mnahitaji uponyaji. Imana irakiza. Mungu anaponya. Nabo bahawe kaze. Nanyi mnakaribishwa. Kaze. Karibuni, karibuni. Mwanya mwiza mwene data, Ni muda mzuri. niwisuzume niwisuzume. Kague na jiangalie Ureke mwenyewe. kuraba mugenzi wawe, Acha kuangalia mwenzako. abejo ntawuzi. Kwa maana ya kesho Uwo niwo wari umwanya mwiza. huu ulikuwa ni muda Birashika mzuri. ejo hakazoba ibindi, Inawezekana kesho yatakuwa ariko mengine. ni byiza gukoresha umwanya ugihari. Ila ni vizuri kutumia muda. Amena. Amena. Ndabona baza bashize. Tunawaona wamefika. Tuza dusaba abakozi b'Imana badufashe gusenga. Acha tuombe watumishi wa Mungu watusaidie kwa maombi. Hariho abaje kubwo gusaba imbabazi, Kuna baadhi wamekuja kwa ajili ya kuomba msamaha. n'abandi kubyo gusaba inkomezi z'Imana, Wengine ambao wanahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. n'abandi baje kubw'uburwayi. Na wengine wamekuja kwa ajili ya uponyaji, wanahitaji uponyaji. Reka nsabe abungere bacu badufashe. Basi tuwaombe wasiwasi wetu. Umugere umugere wa mbere adufashe gusaba gusengera abashaka kwihana. Basi askofu atawaombea Uwa kabiri adufashe gusengera abashaka kwemera. na kiongozi na askofu wa pili wale wanahitaji Na uponyaji. murezi adufashe gusaba abarwayi. Na mlezi wetu ataombea. turagushima mana yacu yo mu ijuru, turagushima kuri umubyeyi kandi n'umutabazi. Ni iby'ukuri ijambo ryawe ni ryera, kandi ijambo ryawe ntirizogenda ubusa. Ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe ni urumuri, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni ikirori umuntu ashobora kwirabiramo maze akibona uko ari. Aba barirabiye mu ijambo ryawe, ijambo ryawe ni ikirori. Aba barayibonye uko wese bitumye baca bugufi imbere yawe, bafukamishije amavi y'imitima, kuko amavi y'imibiri yawe uhana imboga ubagirira imbabazi. Ndashima ko wabuze mu ndoga uri bizomwirukana, kandi wabuze nabundi ukurikira n'itukutuku zobindi byera. Gira imbabazi ababanda mwami, hari ibyaha byabo byo bagendeye murabizi. Mu izina rya Yesu bagirira imbabazi, mu izina rya Yesu barire ahantu ntibaboneka iriba ry'amaraso, ahantu batajya mu iriba ry'amaraso. Muririmbiramo amaraso y'umukiza yaviriye abantu, maze mubaroga mugakira bakira dere. Wagira abantu mu maraso yawe Yesu, amaraso yabonera ku musaraba w'i Golgota, amaraso y'igiciro kinini mwami. Imyanda yabo yose maze ibaveko, maze kubagirira neza, ubahe kwihangana kandi ubazigame mu izina rya Kristo Yesu. Niba wavuze inzamba zosanga bakwiteze, bakoze kubyuka bikora. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu tumugororoci. Amina. Urakoze Mana yacu nziza, Ndagushima Mana. uhagere guharira abantu ibyaha byabo. Yego Yesu. Ababona abantu bazanira babaza Abarwaye mu ndaro ngabo ntibagende mu barakize. izina rya Yesu. None turi hano ibyabo turishima.
Na kuna nyingine atueleze injili nao ni cha 10 na kuna kingine 10. Hanyuma muri aka kanya kwa muda huu twaguma dusabe umuvyeyi twa mama Dorosira, tumuombe mama Dorosira ashike ngaha ashike gusirimba gusa iminota 5 gusa yo karenga, basi atupokee kusirimba kwa dakika 5. Mugabo akakanya reka tuwe umuntu umwe hanyuma namwe muragira gute muraza kumuganira tasamehe kesho mtaweka muda wa kusirimba na nyie mtakuwa karibu naye.
Kristo ule Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Asante kwa sababu umeweka roho ya utoaji ndani ya mioyo ya wanawako waliko mahali hapa. Wamekujaribu kwa matoleo yao kama ulivyosema, kama nijaribuni kwa matoleo kama tutakuweza kubariki. Na wao wametimiza andiko ambalo Bwana ulitutuma tufanye. Naomba ubariki kila mkono ulionyosha mahali hapo, wabariki katika jina la Yesu Kristo le Bwana. Wamekutolea si kwa sababu wanacho vingi, isipokuwa Bwana katika machache ama vichache ambavyo ulitubariki tumekurudisha wewe Yesu. Naomba utubariki, bariki kila mkono ulionyosha katika jina la Yesu. Hata kwa wale ambao hawajafanikiwa kutoa, naomba na wao wabariki Bwana, siku nyingine Bwana waweze kutolea. Asante kwa sababu umebariki hata kazi ya matoleo haya, ukabariki hazina zote katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa uaminifu na watosha, ndani ya jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu hai, watuseme amen. Imani wanezagire. Basi ibada ya kwanza imekomea hapa. Mungu awabariki. Mwakoze cyane kwicara mutuje. Asanteni sana kwa kukaa kwa utulivu. Mama wanezagire. Mungu awabariki sana. Hanyuma umwanya muda huu kanongere mpamagare mjei wacu mwenyekiti. Acha ni msihi mzazi wetu mwenyekiti aweze kutuambia yafuatayo. Hakuna asante. Ipo. Ndio. Au umechoka? Yakoba. Amena. Amen. Ni muda mzuri wa matangazo. Na mwanya mwiza kumenyeshwa. Chukua nafasi kwa shukuru akina mama wote ambao wamefika kwa leo. Na washimile mweza kwa wabariki. Amena. Washukuru wageni wote ambao wamekuja kututembelea. Amena. Amen. Tangazo la kwanza ambalo ninalo, kimenyesho cha mbele, ni baada ya ibada. Kwanza nitaomba wenye viti tuonane baada ya ibada kidogo. Nukuvuga amiga rangiye abarongozi bose tuje tubonana. Na baada ya kipindi hiki kuna kipindi kingine. Hanyuma ya amiga hari ayandi mega cha kindi gice. Baada ya kipindi hicho najua tutamuona Mama Joyce kule. Mkindi gice tutaanza kuona Mama Joyce. Kabla ya kwenda kwenye kipindi cha pili, tutaragenda mu gice cha kabiri. Tutamuona baada ya kumaliza hapa tutamuona Mama Joyce kule, tuambie turangije achabandanya nawe Mama Joyce. Ila tuambie jinsi huko jikoni vitu vinaendelea. Acha tubwire uko biza gukurikirana mu gikoni. Amena. Amen. Na ibada ya pili, amiga gira kabiri. Ibada ya pili tutarudi baada ya saa 1. Tuzakugaruka nyuma y'isaha 1. Tutarudi saa 9. Tuzakugaruka saa 9. Itakuwa ni kipindi cha kina mama. Utakuwa umwanya w'abapfasoni. Kwa wale ambao wamekuja kututembelea wakina vijana, kubatugendeye b'imisore, tusamee kidogo, tutawajisimizi kwa kipindi cha pili. Basi tunaanza kubakubira gatoya muri cyo gice cha kabiri. Itakuwa ni seminar. Kuko izakuwa ari nyigisho za wakina mama, nyigisho za wafasoni. Tunawakaribisha hata na wakina baba. Tunabahaye kaze n'abagabo. Amena. Amen. Na ibada ya kesho, hanyuma ku munsi wejo itakuwa ni saa 3. Tutaanza saa 3. Tuzotangura isaa 3 zo mu gitondo. Hayo ndo matangazo. Lakini kuna tangazo lingine, haliho n'ikindi kimenyeshwa. Kesho tutaweka kitunga hapa. Ejo tuzosigaye imoko hano. Kama tunavyojua, nkuko dusanzwe tubizi, tuna watu kule Malawi. Turafite abantu hariya muri Malawi. Ni tawi la kanisa letu kule Malawi. Nija najo ni ishami ryacu hano. Ambao bado wakingali mwanzoni. Kuko bo barashari ku ntango. Wakingali wanahitaji vitu vingi. Barakeneye ibintu byinshi cyane. Wanahitaji misaada mingi. Bakeneye imfashanyo. Na sisi kama wakina mama, natwebwe nk'abafasoni ambao tunaweza. Kandi tushoboye. Sisi tulisema tunaweza. Twabika tushoboye. Kila mtu alikuwa anajipiga hivi tunaweza. Hayo kesho tutaweka kitunga hapa ili tuhakikishe kabisa wakina mama wa Malawi nao wanajua kama kule Marekani kuna wakina mama ambao